Bishop James Kubai wa kanisa ya AIPCA ni atarite anto kwiritanĩria kĩrĩ wandi bwa mĩtĩ kagitene gaka kambura akibatara kuanda muno mĩtĩ ya matunda akiaria ugite bubu kinya bugatethereria thirikari kuingia kioneki gya kuanda mĩtĩ bilioni 15 o buria ibangite. Nicholas Chabare ni akurikithia rugono ru na njira yongwa engano ya utigira mbura eno ni utumirwo abwega na igita arethiete na mbe na kura ni utethia bantu anene ni kwanda kinya mĩtĩ na gutigira kinya muntu oena munda gwake na ndite into obia kuria wa mwena mĩtĩ iyumba gutetherio kunjiria rera na kinya muno nkuruki mĩtĩ iyumba kwithirwo ikina ndeta matunda kukonekana antu bena miunde teti ikwandirwo kukonekana antu bateandite miundeni na nya twandinya mĩtĩ yothe. President na kwenda kuhanda wa 15 billion mĩtĩ nene Kenya na bibuli ngomba guteke muno ni kwenda twina mĩtĩ ya agroforestry ugaitha twina mĩtĩ kinya matunda nyoga mukema yoria muno nyethe gakucia mbura ukiwandita mugano leo no kucia no kiria ogetho kiria matunda no kiona vingi vya utetheria mwili kiafya na vya utetheria kuona pesa sema ndi mwana sukuru twandi mĩtĩ na vingi nyame bukando na mĩtĩ ngiyo kwa kutuletea faida. Nkuruki iyogu Bishop uyu wa kanisa cia AIPCA ntere Chegembe Central twe James Kubai na kuga kinyana na boiba chwirwe ngugi nontu mono kanisa nino ikwithagirwo kwina antu obatho muno indi bationa atwanya atwangugi warira kanisa ino ni imwe ya ira yarwirire mantu megie gwiciathi ana beto tuli na baba ingine batomete kwigi tuli baba tuli la kanisa yetu ya AIPCA. Kanisa ya AIPCA ndio kanisa ya muntu mbere oturatharike kenda tubonokwa injesu na watu na atwi kanisa mbere na atwi Kenya oturatharike kenda peyo ya uhuru ni independent endelea twanya tuoneka itulika nawe nyaba atwi tulika nawe yegita na yegita Kuma Gebe North Petan Class Chabare.